खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहराव साननि समावनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जाय सोमोनांथाव जाथाया दसे सम गावनि गोनांथि जानाय फोरमान बिलाइखौ जेरेक्स खालामनो थांनाय समावनो गारिनि ग्लासखौ सिमफायनानै एबा बुफायनानै माखासे सिनाय मोनै दुथां सिखावफोरा 2 लाख रां खावनानै लांदों। नंगौ थारैनो बे समाव क'क्राझार सोहोराव खनले बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दं, जेराव थांनाय साननैसो सिगांसो बेफोरबायदि आखाइनिफ्राय रां सेखना लांनाय जाथायबो क'क्राझार सोहोराव जादोंमोन आरो फिन आरोबाव दिनै साननि समावनो स्टेट बैंक अफ इन्डियानिफ्राय 2 लाख रां बखना लाबोनाय सासे फालांगिरिनि गारिनिफ्राय एबा बखखांनायनि उनाव गारि सिङाव दोनथ'नायाव बेगाव एबा बेगनिफ्राय एबा बेगखौनो खावना लांदों माखासे सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा। आरो बे जाथायानो जादों क'क्राझार सहराव थानाय जा स्टेट बैंक अफ इन्डियानि बेंकनि साखाथियावनो बे जाथाया एबा PWD मावख'नि सेराव जा जेरेक्स खालामनाय गला दङ बै गला सेरावनो जादों होननानै बे समाव जाय दुखुथिया सुबुं एबा बारेन्द्र बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा बे बाथ्राखौ फोरमायो। बे समाव फिन फोरमायबावोदि क'क्राझार सहराव साननि समावनो गारिनि ग्लास सिमफायनानै 2 लाख रां खावनानै लांनाय जाथाया सोमोनांथाव जादों, जेराव क'क्राझार गोजोनपुरिनिनो फालांगिरि सासे बारेन्द्र बसुमतारी मुंनि गारिनिफ्राय बा बारेन्द्र बसुमतारी बिथांनि बे 2 लाख रांखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा खावना लांदों। आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला दुखुथिया एबा जाथाय जाजानाय एबा रां खावजानाय बारेन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे 2 लाख रांखौ माखासे खामानि मावग्रा लेबारफोरनो होनो थाखाय बे रांखौ बख'हैदोंमोन, नाथाय लामा ससेयावनो गारियाव दोनथ'नाय समाव 10 मिनिटनि गेजेरावनो बेफोरबायदि जाथाया जादों होननानै बारेन्द्र बसुमतारी जाथाय जाजादों बे जाथाय जाजानाय बारेन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायबावो। बे समाव फिन फोरमायबावोदि गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहराव साननि समावनो सोमोनांथाव जाथाय आरो जाय जाथाया गले जागासिनो दं। थांनाय साननैसो सिगांबो बेफोरबायदि आखाइनि बेगनिफ्राय रां सेखनानै लांनाय जाथायाबो सोराङाव फैदोंमोन आरो फिन आरोबाव दिनै सासे फालांगिरि थामहिनबा क'क्राझार सहरजोंनो नांजाबनानै थानाय गोजोनपुरिनिनो फालांगिरि बारेन्द्र बसुमतारीनि बोलेरो गारि बे बोलेरो गारिनिफ्राय 2 लाख रांखौ ग्लास सिमफायनानै साननि समावनो खावनानै लांनाय जाथाया सोमोनांथाव जाथाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला क'क्राझार सहराव साननि समावनो गारिनि ग्लास सिमफायनानै माबायदि रां खावनानै लांदों दुथां सुबुं सिखावफोरा बिथांनिफ्राय एबा जाय बारेन्द्र बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादिनि। আমি SBI বেংকত পইচা ওলাব গৈছিলোঁ। পইচা ওলাব যাই পইচাটো ওলাইছোঁ মানে 12টা ঠিক এনেকৈ 12টা নোহোৱা আগতে মানে পইচাটো মানে এনেকুৱা হৈছে চেকটো আগত ফাঁচ কৰাই সেই পইচাটো ওলাইতো ফাঁচ কৰাই লৈ আহি পইচাটো ওলোৱাৰ পিছত তো মই বেংকৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত বলেৰো গাড়ীত মোৰ বেগ আছে, বেগত টকাটো থৈ পাৰ্কিং চাৰ্জটো দিলোঁ। পাৰ্কিং চাৰ্জ দিয়াৰ পিছত আমি গাড়ীটো লৈ যাই ফটোষ্টেট দোকানৰ ওচৰত ৰাখি মানে এই কাগজখিনি আমি ফটোষ্টেট কৰিব গ'লোঁ। ফটোষ্টেট কৰি আহি মানে গাড়ীটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট দিব খুজিছোঁ তেতিয়া মই এটা গ্লাছ ভাঙা দেখা পালোঁ। গ্লাছ ভাঙাটো দেখা পাই মই ভাবিলোঁ যে এইটো ক'ত পৰা আহে, এইটো ভাবি সম্পূৰ্ণ গ্লাছটো চালোঁ, পিছফালে গ্লাছটো চব ভাঙা। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ নিজে কি এনেকৈ ভাঙে বস্তুটো এনেকৈ ভাবি চালোঁ যে মোৰ বেগটোৱেই নাই, টকা বেগটো মানে টকাৰ লগত চব কাগজ পাতি আছিলে, সেই কাগজ পাতিও লৈ গ'ল। কিমান আছিলে? টকাটো 2 লাখ টকা আছিল। এতিয়া পুলিচে স্পটত গৈছিল, স্পটত গৈ সুধি পেলাই বিচাৰি আছে, এতিয়া কি কৰে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰে। যিহেতু আপুনি পাৰ্কিং চাৰ্জ দি পেলাই আপোনাৰ বাহনখন ৰাখিছিল, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব এটা আছিল গাড়ীটো চোৱা চিতা কৰিব, এইটো নাই। পাৰ্কিঙত নাই। তেতিয়া পাৰ্কিঙৰ পৰা মই গৈছোঁ, পাৰ্কিঙৰ পৰা গৈ আমাৰ PWD অফিচৰ ওচৰত এটা ফটোষ্টেট দোকান আছে, এই দোকানৰ ওচৰত ৰাখি ৱালৰ ওচৰত ৰাখি মানে ফটোষ্টেট কৰিব গৈছিলোঁ। গৈ পেলাই ফটোষ্টেটটো হোৱাৰ পিছত আহিলোঁ, আহি পেলাই গাড়ীত যেতিয়া চলাব খুজিছিলোঁ আৰু কি তেতিয়াই মই যিটো আগত কৈ দিলোঁ সেইটোৱেই আৰু গ্লাছটো ভাঙা দেখা পাই মই চাৰিওফালে চোৱাৰ পিছত গ্লাছটো ভাঙা দেখা পাই বেগটো চালোঁ, বেগটো নাই, বেগটো লৈ গ'ল। এতিয়া কোনে লৈ গ'ল সেইটোতো ক'ব নোৱাৰিলোঁ, দেখা নাপালোঁ। কোনেও দেখা নাই মানে এজন মানুহে দেখা পাইছে কৈছিলে যে বেগটো ইফালে ওলাই লৈ গৈছে গ্লাছৰ
গ্লাছ মানে খিৰিকী দি ওলাই লৈ গৈছে বুলি কৈছিলে। তো আমি সুধিছিলোঁ যে কি কিয় একো কোৱা নাই, নাই মই লুকিং গ্লাছ দিহে চাইছে। মানুহটো কেনেকুৱা, মানুহটো অলপ য়ংকৈ আছিলে, পকতকৈ খালাকৈ এনেকুৱা কৈছে। আৰু কি আছিল বেগটোত? বেগত কাগজ পাতি আছিলে, চেকবুক আছিল, ATMটো ভালে ভাল মই পকেটত ৰাখিছে ডকুমেণ্টবিলাক, আৰু কিছুমান মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট আছিল আৰু কি এইটো বেগত লগত খালা বেগ চিচি কেমেৰা আছিল মানে? চিচি কেমেৰা তাতে ওচৰত নাই নেকি, এতিয়া এজাৰ দিয়া হ'ল। এজাৰ দিয়া হ'ল। কিবা কামৰ কাৰণে হা? ফোনটো ওলাইছিলে? টকাটোতো কামৰ কাৰণেই ওলাই, আমিতো কণ্ট্ৰেক্টাৰ মানুহ, কণ্ট্ৰেক্টাৰ কাম বহুত থাকে, লেবাৰ পে'মেণ্ট থাকে, কিবা খৰচা থাকে, এনেকুৱা আৰু। হা লেবাৰক দিবৰ কাৰণে ওলাইছিলোঁ বহুত। আমাৰতো বিজনেছমেনৰ চব লেবাৰৰে হয় কামবিলাক। আপোনাৰ নাম? নামটো বাৰেণ্ডা বসুমতাৰী, বেজনপুৰী, এই আই হোটেলৰ ওচৰত আৰু। ঠিক আছে।